Tala falavele nei tula le fia lo mai au tātou telefou, mai lau litio Polinisia. O le vaenga lona lua le nei al polo kalame an matanga luenga o leo whare pui, ma leo la toi fuata ina, i tā ua o le Samoa saunga le mu. Le ana whaatata no ai le mata upu, i le vaenga o tula fono o au penga ma losi. I le polo kalame sa fesilingi ai le sunga i le li sa tinisinia, palasi sa tau, i le vaenga o au penga ma losi i tula fono, e toi wha amana tuai i le atunu. O le tula fono lo au penga tasi, von se fulu i lona pui lima, o lo wha apea mai ai. O lo iai le tūlanga le whaatanga le wamano le atunu o na umbia le pēmita le whaatau ia ma whau whale mei la umalosi Samoa. O na soi le mani vaenga ono le tūla fono. O le vaenga ono la, a mahe ona e umbia le pēmita e whaatau pe whau whale mei le la umalosi Samoa. O na o le laksanga le vaenga ono o le section 6 o le tūla fono la umalosi. O lo o mai le whaatananga e te umiai le pēmita, e te umiai pe poses le o le whana. O tangata Samoa oma, e mawhai o na talosanga ma e anga waa. O vaenga i e sa ai o na e talosanga pe e le ala ngata tau wai o na e talosanga. Mua e le atole lua tasi talosanga. Vaenga rona lua. Pe a whaapea ua e soli se tu la fono. I lalo soli ngā tu la fono na malo Samoa. O le vaenga i wala. E le laisene ina ma le resi tala ina whale tu la fono. O la awia o umana e whaatau ina ma e umia whale tu la fono. O loo whaawa o pea le ngā luenga whai whaatasi le vaenga e whaamalosia tu la fono. A le vaenga o whai ngā whaiwa ma leo. I le matai tu wina ma le whaamalosia o le tu la fono. O le fua whaatapula a ma le fua whaatau. O i ama whingota i maketi e pia ma nofoanga ese. I ta whaala e amatatu i a pia le olumoenga le whanga sa whata whapea fo i le anga i atu muta. Si umu ma ali pata. O whailoa whalawetire mai ai. Ngā ruenga whaatino o loo malanga atua i tua le au vaenga o whainga whaiva. O le whaamarosia o tu la fono mo le fua whaatapula a oi ama whingota. Mo le pui a ma le whaatu mawina oi ama whingota a wātapula ngai le lumanai. E na o le malai maale le au tui whale olo le o amata tui le so tolu tasi o mati. O na su e ai ta avale umai ulu whale. E le o au fiai isi malai whaavao malo e pe o whangali malai savai. Peitai, o le whaaringa ma le i tūlau o le pulenga mlai waalele. Ua amata atua i neile so tolu tasi o mati o na su e pe sia kia ta avale uma. E ulu whale i le malai waalele i whale olo. Ua whaia mo le whaamalo sia o le saonga le mu. Ma le malu pui o tangata whamlanga i ai maise o mea tō tino a le pulenga o le mlai waalele. O le awhatautaia nei sia ki e le pulenga ma le langolango a leo po o malu o le malo i taimi e ulu whale aiso o se ta avale. O tal sanga inai, le ngā lulu e whaatasi ma ia maua pea le on sai awe ta avale ma pāsese, i le ala asanga ona o le tāua o le saonga le mu. E nisi o Tala, ua toe o le whaipisi nisi Asia, le olo o whaawa upea ona sa saa mai ana tupe. I le tamau a inga o Samoa e ale le lato whapa anga marenu o Sasina, i le tu malo ngangai whamaunga numero tolu. I Savai. Mai o se vaenga le olfa talanoanga malolanto whaipule le sunga la uren mali e tōpula te vau i le mta upule nā. Ai o mai si investors, o mai ai ka lafu ka ko ka milion ngai le nupi wha atutu wa ia lato company ma lato business. A le lato fia turi loa atu. E le la ititi mta upule talanoa ina le teimi le whafta i le avanoa. Siria se funu tau sanga o whaatantali lo i tu malo. Tele fo i tau sanga o te alwa tui sa wha i whaisho su e ngol melea. O te alwa tuli e tele sila fia. Le anga o te fia tuli loa le wha maoni o saunonga. O te ala tua i tau sanga na o tua na i atu i le sifu tau sanga lea. O te alu i o i le pi tua i o. Mela i whale o whaatali i pasi a inga i o te latu sa sina. O ngā kei loa. Ai o le tala no sau ma ule ngatai lo waluatu pe a ma le 5 tau sanga tanuai. O lawa si ila ko pensionga. Mo le vanga si ila ko pensionga. O le tupe lea mai i whanua ia. O te whiwhi siri atua. Po le investa le nā le au mai ei tupe lea e manui ai ia tangata mātu tua lo tu malo. Tei whono. Pe ese fo i le nā investment. O tangata nai tasi. Le sa matu whaipa anga e ala matana. E tō rua nei tamari na iau nā le whamaburu le siupi whatahi. E tau ave mai tangata e tō tasi le temi nei. E tō rua tangata sai, tangata mai Amerika. Ia mai tangata mai le maro Asia. O nāna lea e kip mai lava e tangata le mai Asia ia mato isi ia sa masana ia. Ia o mai lava rak temi ni tau zama boli nei, o tau zama le te nei.
Ele no i whamanianga nā le te sauno mai i tutu whanga le tuma. O le ale whamanianga o tangata investor sia e totoe mai lea e tau fiofi mamaua i e lo i tu malo. O ani o lanto whamanianga o maua a lea na alpi tului mai o tupe au mai tupe. More than 10 years a le se lato mea o whaia i nei po sa business. O lana lato mea lea tau fiofi mai ai. O le mea pito i sili nana mato whaafitai ai. O le mato whenga na osi matamata nei. Ma le whaamoe moe. E whawhetari e le malo o suingo i e le na vitu. Masaro o le tausanga ne. A whaalongo mai upui o te whetua le malo. O te matuate lea le kia. E whasisira ne paruia, whasisira Central Bank, whasisira le Treasury. O le matua te lea la vole, o le awhianga i na te mo ki apa i tamatai. O le o matua i tongi mai ai, umana le talia o lato tausanga. But look, this is how they treat investors. O le whaatala noa whaapei mga whaalawa i tiri. Nai mai mongo, mare laro lani ato i tangata o le fia investi i le mea. Te fono le fasilan Paul Kalame o le fofola le fala matustala i le asafaraili o le vastalwai. Inisi o Tala o sa solo atu lava le 5 fele au whai o tangata ua uma ona le sitala o lato suafa mo le palo ta tele o lumanai. O le tala la tamai le nā o le ngāluenga tele o lo whenga iei neima le ofisa o whainga palota ina ua o mai le stofil vai o sa tolwa msau nolo na so upulungo le talofa. Ua silia le whali maafe tangata wa uma o na whaia le stala. E pei o na whaanga solo ai upolu nei ai o le ofisa au tui muli nuu. O le nau o le ofisa i avatu le avanoa le tote leo le tunu palota. E le ngata ina ngā solo atu le ofisa i a fiu anga i tua o lo wha solo ai upolu. Ai, ua te talai nei fo i lona ofisa fo i sa le lolonga. O le tau lotoa inga o whewa inga i le motele. E pei o na toe te talai. Le ofisa i le stofio le vai aso taluai. Ai o whaapea mai foi o na te tala le ofisa i muli nuu. Ia songa fua i le astonai. I tu la whaatu langa masaniai. Peta i o ta ua le sui le ofisa o palota o tangata lava ua uma o na le stala suafa i le taimi e vala au whaafua se i le palota lona winga na o le paulava foi na o tangata o le a filifilia ta i o Samoa mo le isi 5 tausanga. Ai o ilatou o lo o totoe o le a whaasala i le lua a fetala al tangata. O lo o tau sa ili pea e leo le li o to ese tuuanga po ese o vai moso. Ilona so tanga al whalavalava len tupul mlai wa lele fale o loile salulu sfulu iwa o matilu o lo lima e pe unta ue leo. O wha ilo mai fo ele tu lawal mtanga luengo leo e maasalo miele o mautonu ma faufa o ese mai ono wha a upenga ina. Ma wha mole mai ai le tunu lau tele wha ai tete pe awa aia lea tangata. Ai fsota iane le ofiso leo le telefoni lua. Peita uto e whapea mai fo i lana wha alinga lava lea wha ala tele. Ai a whai fo i o e la talatane iai. Wha mole fautua iai e fio mai tono le ofiso leo. Tala nao le ni tu la manu ia taulu manga o toele ni asu.